Giringalong nili aprang tabang ladak laso open stage laso naik pupon lo lapen ke pinya bang ke second time lagana thup thodang lo na tumpan nili pangdak ponpo ladak hodak hodak bakurian laso toar CPDM ke ladak sengson elo tender kor elo lapen prapcin pen kampang ceng pon popusi na do pacin ilo aji lingkui pelo nile panda bang lo polong te public interaction program puno lam becek pecoy puno laso toar sikata nile panda pupuk lasi nili halo soda puno lembeki tulen rohang ke ase caklo polong te ase atli bekti sita are yelo halam pen pudo room master building ete ani silete pachalar thake unelo robolong ta lasi buar bagori na to pinpura lo ne pian dabe la so konsensi la unele ke banga pini dana pian nili buar bagori konsensi sia booklet tiam lasi la ke doan dame ningkan hinian bo nili katobe asal dengan petang aja pan bori pon popusi lamcak nang pilona tumpang lapen ke prapcin pen jongjung na cuning lidak to mana ke keso pan pen ceklo belek asal dengan pan ini pan tokir pen pin pura lo dan pido nasi ini na tumpang nang ceklo la pra interaction program pen ceklo lapen atumi hatame dak char salidas pen ceklo Rong asar penceglo student organization lapen dia kaprek organization tupin pulau lonang ipiang kerap kehang lapang kenili CM relief panahin pen hitir yang bo na pilih aja panili bori pon bau sedang tumpang lamcak na pilo ilatung wahai dalam ni terang sang ho epesan si pen kerang bang fo bang lapan ije bepik ye pesan sialam ke thandok plotlo rada phan ka chobai asayang dengan se rada phan ka bang se alang tumphan nili si alang tumphan nili chuning nilo ye 1986 ahem preke ha ason ile tum karbiang lora tumphan etum pamang hudan ni hem preke nang kita karbiang lora pam hempre kenang kita kardia khai phat hempre kenang kita article 244 autonomous state nahi ta kardia long dia phat sita karbi andar mo sika choboy ko karbi andar mo sika chau ka thai hemri ka chipi pen cheng lok apram ke tam nang ta dolo so pi the pen kopi polama hempre ka men pensi politics ka pathu hempre ka men pensi jongjung political alle kelong dia phansi hala so hot ke klero karbi kur phongbong plong te kur nibet kapingchong karbi tum ke kur photo ejang krungjang lijang tungjang hanjang kalimagala narong lo plong te hala so ke laki ez siaro narong lo plong te lake dake kasfomoro kalimagala dhireinti Type video dah mass joining a program TV pon laso ke join pini dak dering ke join bang ke Congress pen PSLC ci open si dak BJP party long mai chuka tasi muni tum chini lo je Congress tu jong hele BJP phana koi bihe koi ne phaji sia koi nang kilo ta jong hele koi puita ke ongdung arar tum ke chini lo kan ngora ke je Apran Congress ke do hot pen non BJP party batim kar Bangalore do depen isi ka chelar isi ang thek dolo ko bangke isi ke prek ke dolo puchini si munitum along tina consensus tame je pininga chupok belmo election ke non da chiko jon thi bhobak na sitame munitum kani silo na tula chini lo ani kani siang bo ile tume joga party bana sorsa se now chini lo mai meeting long ni mane party ban nili pupe pin sita munitum ke chini lo je dak ke duke la garatum phan ke deng pon asa yang deng an ke je ratum ta ke long ang taxi ki pika parjir ni tu
plak lepin asang thek sini sim hitum ke dak pini dong dung ratum ke pini BJP along na chupok Tadi pilih kau bang suri sila bang chokera isi Congress pun pesal dong dung ke Congress dong So dak diring habar atima fanane tum na lihin ta kopila gitu cai. dak ke hola dak ke majora isu bang ke kenang so ke CPDM ke atwar hola sotwar ke mili dak tendar call el prabjin dan kampanye cakap Oh, tapi setelah dua hari lo penangan midiknya lo ambulance service kami sudah pilih. Bahaya bang kan ni apa nang lilang lo so ambulance bang kan itu lo top you kan pino state government dan CDPP state government dan si tanah So la diring puling long rong phone ke karan ke liye dunang la masuk pesan ini. kareng chile liga din ke lake alis pielo la prabjin kan So de la Golaghat district pula ini tukar benglong aduh ya hoya pesan nang lihin kan. atu miata nang liam julo da ke yang nong ken la da Golaghat inter-district border pun ke la ke jok kon la ke la itu balong le ilkum sigi So la provincial school kan kalau kata ini. la ke non asama chief minister ben tum chingmai kon bom ya Allah arona teng ke masuk provincialize dia ji kan ni Oh, tapi setelah kisuma nanti ke lah, ni tu dua hari pen press club penang biji dam tu, penang ni sekolah ke teacher tu ke dam dia lah, kisan baru la so do pulang na tum ni fan tok je ben ten na kidan no video dang pinan ni ala da action an tu penangan ke lingkan kre thom chok lo nali la Congress lo experience kupi lo ke London la khan pachini ma politically jitu leadership of smart non-trustable laksana experience mang 13 years Congress along ke nang li claim cepat duk ni di puan ni PCC secretary ni li claim department nan di chairman vice chairman non tadi di dua ulang resign aprang ata hala jitu non trustable alang bang jadi Congress masih experience dari angke tak nur jadi gua nang tu lang dami igno Karbiang long district presiden apa presiden pidet lo sita Congress itu ideologi tingke sekular nahi sita Rohani Utia Sansana menit ke non secular. He is not a secular person, like a non-secular. Okay, alangke Aron Marim, Bonghari, Kimon, mereka dormo panke, alangke lang selet ulo, langsung sita Christian panke lang selet ne, Christian pila. Priority mount punang tum Christian nani arjulong. Kompik Karbiang lontar, phone problema ada sisi. Angke langsung priority mount Christian ke Catholic pandalang selet, Baptist pandalang selet, Christian pandalang selet. Kaprik nasi non secular person dengan ideologi what's different hai ajo ini sih ini tum Congress kami klaim tadi terak cumi meja sini di otaknya sadali 12 years ke complete alu 13 years nang lo la 12 years ang bo badali la nali constituency pen madela puson dum hoy MEC a ticket ke hang dum puson Congress pen dum di 12 panikan ta thulo di kan tiket ang nilipen nili thulo sita halas hota rotoring tiket sari yang lo luar baguri pen kala buka jang eliang bong kumane texel research je mo pita IM ke hang dum apa capacity sona menir kan pulo te parem ke parem ya bang ke pilo alang si kainan ko alang bang si kete IM long bang CM long CM tu si alang ke kimang kainan kala si khala so hota 2012 kan dari alang parem lapen ke ang bong bang nili uthe de lo chuni la jitu MSC election la so ta nili la so ta anang parem dum lo kam se la udamet ponte he is a double standard person la puk ek keme Congress pula pu Dr. Tuliram Rongan pen Congress candidate an ke pare yeman alang tangka ke wan 55 Dr. Tuliram Rongan Congress candidate an ke pare yeman
Sona Munit. Oh, tang te sadali 12 years complete lor mane 13 years nang lubong lo labang so ang bo kupia tu pix pen sinali congress pen je o lo la pen bjp lo ke wang lo kan pachini Kasi mo pan hindi kani. Rahul Gandhi pulo. Kala. Ni tum Congress sa bang. Hempek na pi. Hempek na pi sa so kale bang bete kuna pen hempek na pi. So ka kuna bang. kala 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 Nang ni sang be pin pa sa anchurun bo. Nason naktaksi ju gorok ko bang yang ko nang kurilo. Gorok pan bang lo. Alang ganti kayang gopilo. Itu final kilim. Itu cepai lagi beri kali tekan kali. Alang ini tekan ke mone phong ke itu ke ele election ke MLA election ke itu semi final semi final national spirit pen kosan si kongres ke klaim spirit ke akhan nudak nanti dah masih fokus kali Tangde nang di hempek kan men sih lah dak BJP dong tu pom tangde lah BJP asal pen hempek yang long bagi mana. labang ke nili non hasi BJP long bang kan nili ning ke lo karbia khai karbia rapan don se jingrum pet lo tang tehdi lagi kasi nili kan ni je jingrum pada so karbi solando pemanang re mu ani si ke tum ke long bekti oh tang te sala nali member satum non kenang ya tulang man tenang ni Komite pen ke bang itu ke bang tang ke tulo alu ni tum lanang join ni ye aling kereng ko sade ni tum bang join kaciru ta topik lo Kela. kaciru topik ah tang te sala te nali phala bjp asong ini nak ke be tu ma nali la puang hang ta nake be the doktor ko bilang nang ke ni jir ko barim kala ni tum kongres pen alang khai dalo ni rem dan 2000 sini ko barim mati di kacing kini li ceton ko lokon ni tim kacing kiason kali ceton te hala thank you Chorolo.